Кунун эсас вакайлары акта тариф этмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Шернин 2 районы için су кефеде яны су ағыны құралар. Октябрь айы ава әрәреті бойынша рекорд дәрежесіне етті. Ярым адада Хадифе мевсімі да не қадар девам етежек. Қараманларының Шан-Шурет аллеясы Құрман районында Улу Ғалибенің 75 жылығы шерефіне 5 тунч бюсыны ерлештірділер. Дені сывы туссыз этілігі Қырымда су ветішмемезлігі меселесі чезілігінің бір елудар бөлі факірні Қырым елбашчысы Сергей Аксенов оператив штабының топлашығында білдірді. Оның сөзлеріне көре күтлеви шекілді скважиналар қазылығы ярымаданын экологик системасына зарар кетіре біле. Тамам шының үшін ер асты менбаларыны түшініп қоланмақ керек. Уже назначены, будем говорить, ответственные с федерального центра, которые впервые в нашей стране, то есть как бы такой проект там будет реализован и так далее. Поэтому все разговоры о том, что там полно воды там под землей, там, коллеги, все заканчивается рано или поздно. Если когда-нибудь вода будет морской вытеснена, потом будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства вообще без ничего. Амма скважиналар қазылығы бойынша ишлеріні тоқтатмаға планлаштырмайлар bu işке федераль меркезіле айрылған паралар доғыртыла. Яқын вақытта да бір скважина құрылы башынacak, бөле етіп кележек елінің барыне су берілу вақтыны арттыртмаға ниет бар. Ахмеджет Теви оның этрафларында су нентеменлев меселесі яваш-яваш чізілежек. Кефенің карантин районында чам тереклер орманыны почтылар. Тепе-Оба адлы дақ массивының төпесінде бір қач күнде бульдозернен 120 терек yok етілді. Бұл зарар көрген ернің фото ве видеоларыны ерлі сәкендер іштимаяқларда нешір еттілер. Орман не мақсаднен почыла ешіл өсімліклер ғайрадан сачылажақ ма? Бұнна мұхбірлеріміз сұрап білді. Кефе сакины Татьяна Голуб біріншілер сырасында Тепе-Оба дағында чам тереклер пычылғаныны көрдім. Вератсызланып башлады. Мұнда ой күн кезіне. Хадын айтқанына көре бұл ішлер тап сентябрь айында башланды. Орман не үшін пычылғаныны анламақ үшін о видео шығарды ве оны іштимаяқларда ерлештірді. Да, конечно, мы сразу оценили это как варварство, потому что столько леса погибло и вот таким жестоким методом. Орман пычылған ерде ишхайнай техника топрағыны тегізлей. Яқын ерде есе мұнда олачақ объектінің паспорты или стенд ерлештірілген. Бұл ерде су йолу олачақ. Бұл резервуарлар ярдымынен әке районның сәкінлері сувнен темен етележек. Бұл карантин ве Форштадт районлары. Бір резервуарының көлемі 2000 кубометр. По улице Чехова, 37. Там у нас будет стоять насосная станция в автоматическом режиме. Оттуда будет подаваться вода сюда, а отсюда самотечно будет обеспечить район Форштадта и карантин. Өзнев бетінде ерлі әкемиет сәкенлерінің бұл алны анламақ керек деп мұражат ете. Пычылған тереклеріні есе яқын вақытта қайтармаға сөз берелер. Более 3000 домовладений в настоящее время находятся без сети водоснабжения и водоотведения. А выполнить работы по строительству сети водоснабжения и водоотведения без сноса зеленых насаждений не представляется возможным. Қоржылық федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла алейха 3 елда әмелге кечірілежек. Ишлер график бойынша беджіріле. Бүтін комплекске тахминен 350 миллион рублей айырылды. София Шукурова, Султан Истакаева, Денис Тищенко, миллет үшін кефе. Чықырлар ве Чамур Исмаил Бей қасабасы балчыққа батты. Ерлі сәкенлер үшін бір яғмур қазаға чеварыле. Тап кечкен сене бұ ердеке елларны тамир еті башлаған еділер. Амма иш тоқтатылды. Себеплер неге бақылы? Мевзуны бұзы мұхберлеріміз девам етелер. Мы хотим, чтобы наша улица, героя Амитхана Султана, дважды героя Советского Союза, была улицей, которой бы мы гордились, а не вот то, что вы приехали и видите сейчас. Чамур деніштірмек үшін да бір чифт аяқап ве соңсыз ваделер. Кезлевдегі Исмаил Бей микрорайонда ерлі сакинлер yollar іште олмағанына шикайет етелер. Сервер Хайриддинов әжелі ярдым арабасының айдавчысы айта ки машиналар мұнда келіп оламай, оларны yol четінде қалдырып, полиэтилен пакетлер киіп, хасталарға пияде етіп бармақ қала. Дороги разрушены, зеленые насаждения разрушены. Неоднократное обращение в городскую администрацию, мной лично были написаны письма, которые были направлены в инспекцию автомобильных дорог Крыма. 3 месяца ответа нету.
И все это в условиях ковида. Ерлі сакинлер айтқанлары кебі мұндаки yollarını 2019 senenin ноябрь ayında federal maqsadlı программа çerçevesinde tamir etip başladılar. İşçiler su boruları için tranşeyalarını kazdılar ama bundan son iş toxtatıldı. Başta maliye ayrıluvinen meseleler sebebinden sonra ise yerli gaz ve su yollarına rast gelgenleri için. Следующая проблема встала о том, что у нас на территории муниципальной построены ямы выгребные. Мы их тоже все переделали. Каждый житель возле своего дома все переделал. Дальше дело за ними, но, как видите, пока никаких продвижений нет. Endi yollar yerine kazılgan çukurlar ve teren gölçükler evvelleri adamlar öz paralarına çakıl tökeyediler. Şimdi ise bunun çaresi bile yok. Yerli mebuslarga araba yollar hizmetine ve şehir memuriyetine defalarca müracaatlarının neticesi şimdilik yok. Буквально позавчера мы прорабатывали с государственным казенным учреждением «Инвестстрой» Республики Крым, с заказчиком этой службы автомобильных дорог. Прорабатывали, куда нам надо отвести воду, чтобы действительно построить качественно дорогу. Решение найдено, сейчас мы прорабатываем его юридически. И после того, как, скажем, мы организуем водоотведение, мы продолжим строить дорогу по улице Ахмед-хана Султана. Şehir memuriyetinin yolbaşçısı aytkanına göre işler yakın vakitte devam edecek. Leyhaga binayen yollar asfaltnen toşilecek ve sokak yarıkları montaj edilecek. Lenuza Borsiyitova, Sevilla Memetova, Alim Seydaliyev, Millet için Kezlev. Kuz sıcaklığı Kırım'da rekord derecesine yetti. Ay davamında orta derece hava harareti Yarımada'da endi 19 gradus sıcaklığını teşkil etti. Oktyabr tarihta en sıcak olacak mı yok mu? Bu hafta bizim levhamız. Oktyabrның kızgan devri keçken ketkenlerinin üstlerinde kurtkalar korunmay. Anomal sıcak tek yerli sakinlerini değil de musafirlerini de kuvandıra. Gülciler ve landşaft dizaynerler de kuzның sıcak güneşine kuvanalar. Hala da kuz çiçekleri aça, sanki olarını tabi ressam yarattı. Мы, когда выращиваем растения, в первую очередь сами наслаждаемся цветением. Конечно, нам радостно, что лето затянулось, и что такая красота, такая красивая, теплая, сказочная цветная осень продолжается. Это растение называется чистец византийский, в народе его называют овечьи ушки. Kuz ortasında en sıcak hava Kırım paytaxtında 2012 senesi kaydetilgen edi. O vakit orta derece hava harareti 16 gradus sıcakka yetiydi. Bu sene oktyabr eposu rekordlardan üstün çıktı. Orta derece hava harareti Yarımada'da endi aman 19 gradus sıcaklığı teşkil etti. Osumlikler kurgaqlıq devirlerge adam da ziyade yaxşı dayanalar ama böyle hava deselerini tek yaxşı ya da tek yaramay dep adlamağa mümkün değil. Человек прежде всего должен думать о том, как приспособиться к этому, как быть готовым. Вот. Хорошо, что это происходит не скачкообразно, а достаточно постепенно. Общая тенденция на Земле – потепление и иссушение. Вот. Что мы также наблюдаем в наших южных районах и в частности в Крыму. Sıcak hava yaz mevsimini da bir ayga sozdu demek sinoptiklerinin tahminlerine göre kuzde kışta tamam o kadar vakitga sürecek. Kırım'da gelecek haftanın başında biraz soğuklar tahmin etili. Lenuza Borsiyitova, Marina Solavyova ve Arsen Fukala. Millet için. 7 adam tedavilenip sonki sutka davamında Kırım hastahanelerinden evge kaytarıldı. Yani COVID-19 hastalığı 148 adamda tasdiqlandı. Bu haqda o'zining ijtimoiy ayaqlarındaki sahifelerinde Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov bildirdi. Pandemiya başlangandan beri Kırımda 6000'den ziyade yani 6010 koronavirus hastası qaydılındı. 3457 adam yaxşı oldu. Sergey Aksyonov tükenlarda ve nakliyette maskasız adamlarga hizmet gösteruvni yasaq etdi. Bu denişmelerin hakimiyet saytında yerleştirilgen emirge kirsetildi. Vaziyetni operativ shtab Nizaredete Kırım hakimiyeti 2 metrlik xavfsizlik mesafe kaldırmağa çağıra. Keçkemetska sokağında yol kaplaması tuşa başladılar. Gece onlarca işçi ve mahsus texnika çalışa. İşlerini karanlık düşken son başlaylar. Cemaat nakliyetinin katnavına keder etmemek için. Yol tamiratı hakkında levhamızna seyir etiniz. Gece Keçkemetska sokağında kurucular ve texnika çalışa. Yol kaplaması tamir etili. İşler avgustun 15'inde başlandı. Şimdi basamakta asfaltobetonun üst hatı töşeli. Bundan evvel işçiler aşağı temizleyici hatını töşediler. В асфальтоукладочный комплекс входит непосредственно сам асфальтоукладчик и группа катков, которая подбирается в зависимости от темпов
укладки асфальтобетона. Бу кысымда алып барылган ишлерге көрө 25-тен 35-ке адам чалыша. Тамират асфальта укладчик машинасы ярдымынын япыла. Onun плиткасынын кенлиги 6,5 метрны тышкыл эти. Onun артындан 4 каток капламасы бастыра. Эрбырынын агырлыгы чешит. Ишлернин сымырашчысы Хырым Жумхоретнин араба yollar хызмети. Тамират хавсыз ве кейфетли араба yollar адлы милли лейха черчевесинде кечирили. Төшелген мейданлы 41 километрны тышкыл этежек. Ремонт подразумевает под собой типовые стандарты, то есть никаких сложностей нету. То есть это укладка асфальтобетона, установка бортовых камней, замена покрытий, там, установка колодцев. То есть текущие работы, которые, в принципе, для нас очевидно. İleride asfalтобетон karışmanı kaldırın ve eniş yerlerge töşecekler. Hepsi işlerini noyabr ayına yekünlenecekler. Bundan son sımırışçının laboratoriyası asfaltobetonun probalarını alıp onların keyfini teşkirecek. İşlerinin umumi fiyatı tahminen 60 milyon rubleni teşkil edecek. Sefer Şukurova, İlya Kutuzov, Arsen Fukala, Millet için. Курман районында Улу Галибенің 75 жылығы шерефіне Совет Бірлігі қараманларының шан шурет аллеясына ачтылар. Оның территориясында қараман семеддешлеріміздің 5 тонш бюстаны ерлештірділер. Қалған тәсілатларақта Гүзел Мамбетова. Нурия Мервелиев шан-шурет алиясы ачылығы артындан чапқалады. Абдыраманов Узир Доғма Курман районындан олғаныны тастықлаған весикаларны топлады. Қараманның оғлыны тапып олды. Тамам Буинсан бабасының бюстыны açtı. Узир Абдырамановны бюстыны қоймақ үшін 10-13 жыл бұл iştirak еттік. Ne için deseniz onun bu yerde doğğanı için подтверждение керек oldu. Sonunda герой olğanı için подтверждение керек oldu. Onun için çok yıllar артынан yürüdük. 1943 sene sentyabr ayında Akrusiyede starшина Abduramanov Uzirinin bölgesi yardımının ordular Soş özeninden keçip oldular. Gösterilgen cesurluk ve karamanlık için ona Sovet Birliğinin karamanı unvanı berilgen idi. Umumen şan şuret aliyasında 5 büst yerleşken bu vatanımızını karamanca korçalagan Sovet Birliğinin karamanlarıdır. То, что сейчас у нас появилась эта аллея, я считаю, это гордость нашего и поселка, и района. Мы планируем установку еще 4 бюстов в следующем году. Бюстлер яратылуына 6 айға yakın вақыт кетті. Эйкельтраж Сиран Сидалиев үшін бұл лейха ең мұйым oldu. Изготовление бронзовых бюстов – это дело нелегкое, и мы к этому подходили со всех сторон в плане того, что мы подбирали одежду, которая была актуальна для этих героев, проверяли их медали наградные, чтобы все соответствовало историческим реалиям. Шан-шурет алиясыны энда бадалаштырып башладылар. Мында яңы плитка ерлештірілежек ве yolчықлар айрылacak. Bu işlerге энді Курман қой шурасының бюджетінден 2,5 миллионға якын рублей айырылған еді. Гүзел Мамбетова, Арсен Фукала, Миллет үшін Курман район. Бақшысарайынан Яна микрорайонында 109 топрақ дамартасыны тарқатacaklar. Оларны ең евеля имтиязлы категориялы олған гражданлар елде етecek. Бұ чоқ балалы қоранталар, реабилитирленген халықлардың векілері ве дігерлер. Лейханы тап 2015 сене ішлеп чықардылар, Невбетте енді 95 қоранта тұра. Бүгін шер насыл құрылғаны ве инкишаф еткен ақта бізі мұхберлеріміз тариф етмеге азар. 5 yıllık beklев, bir-birine destek ve her şey yaxşı olacağına işanç. Bugün Hamzinler Korantasında bayram. Olarga Baqçısarayının yanı mikrorayonunda toprak damartasının vesikalarını bereyler. Bu çok balalı Koranta Nevbette birinci turaydı. Долго ждали, какие-то были переживания, там, мало ли что, хотя за нами по документации и так все чисто и честно было. Олег Hamzin tarif etkеніне көре, bundan evvel olar 32 kvadrat metr yerde 8 can yaşa edilir. Yanı toprak damartasında büyük ev kurmağa niyetleneler. Будем смотреть, как оно получится, насколько все будет осваиваться, насколько будут достаточно ресурсов и так далее. То есть исходить из практики, из калькулятора и со всего. Bu Baqçasarayının yanı 9. mikrorayonu. Leyhaga binayen mında cemaat işleri boyunca kuruculukka yer ayrıldı. Bu tükenlar hizmet gösteriu sahasının işhaneleri ve park zonası. Безусловно, проработана дорожная сеть,
Но общая численность жителей микрорайона с учетом окончательной реализации данного проекта, я предполагаю, около 3000 человек будет. Мында умумен 109 топрақ дамартасы айрылачақ, әрбірі 6 сотка. Оларны имтиязлы кішілер әлде етежек. Бүгін бойлет 95 хоранта бар. Буйсе Фрунзе сохағымында онайтлы шәйір мойты адлы программа бойынша азбарлар абаданлаштырыла. Лейха бойынша асфальт денештірележек, парковкалар, ратлық зоналары олачақ ве балалар үшін спортив тренажерлар ерлештірележек. На данный момент порядка 50% готовности объектов. Очень долго были подготовительные работы, пока инертные материалы были закуплены все МАФы на детские площадки. Рисков для того, что мы не выйдем в срок или же вовсе объекты не будут сданы, то есть мы даже это не рассматриваем. Ишлер ноябрьнен 15-нче девам етежек. Мемориет елнын сонунача хомшу сохақларны да банлаштырмаға ниетлене. София Шукурова, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін Бахчисарай. Қырым футбол премьер-лига турының меркези матчында вице-чемпион олған Крым Теплица тақымы весонке 2 матчының қараманы Қызылташ күчлеріні сынадылар. Бахчисарайлар ТСК Таврия тақымыны илк кере енген сон аграрийлерінен ойнаған вақыт айны болен нәтижеге ирішмеге тарыштылар. Крым Теплица тақымыны есе кечкен ойында қазанылған мағлюбиет басты. Лидерлерні жойған Крым Теплица тақымы Ахяр тақымының ойында фиаско тесі дуфин олғаны тыздақламаға тырышты. Қызылташның өз себеплері барады. Қырмызылы бейазлы ойыншылар да бір сефер енілмеген еді. Қызылташынды бірінші даққада әсапны ачмаға мүмкін еді. Ама қонақ байларны резервист голкипер Алексей Козлов құртарды. Александр Рыболовлев сонра дабыр гол ұрмақ имканыны қачырды. Да, с реализацией проблем мы будем как-то тренировать и реализовывать моменты, потому что надо реализовывать, выходить вперед и играть спокойно сзади. Крым Теплица bu akşam урып olğanı kadar top vurdu. Esapны капитан Алексей Бабырь açtı. Teneffüsten son o ve yarı kaçırgayıcı Никита Филатов esapны pek arttırdılar. Поговорили с ребятами, никто не нагнетал. В принципе, все взрослые, ну, со всякими бывает, как говорится. Может, это поражение где-то, можно сказать, и на пользу было многим пересмотреть отношение к себе. Қалған дақаларда Қызылташ құру мағлюбиеттен қачмақ үшін көрешті. Қорчалайчы Владимир Яцук өз ішіні яқшы бежерді. Қызылташны енген Крым Теплица тақымы 9 очконен табланын бірінші сатырына шықты. София Шукурова, Тарас Брезицкий, Арсен Фукала, Миллет үшін. Бүгінге бұйпысы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.